Hun kipin sisia na kan zau tu mipi nan na hun chiawa damin nan lai tia sum na ka ngai i tu he kan ma kan na hun lai chen US chen za na se e September thla ni khra se e tu chuna hin live in ka hin YouTube kam van chong ta e YouTube tu zan hi cha YouTube longa live in kam van chia e Facebook a kan chen subscribe kan to tu cha de wa khan kan van chia te lai e la zau atu mini kan chen hi ka YouTube a hin van zau kho sa ko ti mi te ka YouTube channel a hin kan van chia mi se e tu zan chana hin zerwang da atu ban token kan van YouTube ba kan van chon se songa ma chen Facebook te po dong khen tam de chu interview te pol de wa khan kan nak chong ton e tu zan tu hi breaking news phun ka se nan thai chadi mi van se ko chang lai na cha me video kam van chia tak la bonga han chon tampi nan rak thai chadi ko chang lai e chu se da city sia chon US meithal ka nakin nunnak mi Charlie Kirk te mi ma pa kong kha tu zala hin tlampal te kan thai tok wen shom le hi nunnak nak ni hin zai ban tok da mai le ya thil chho pi kho ti mi pun kha tlampal te vani ro kan du cha tu zan chana hin kan van lak nak se sia chun chal sorry second oh he kadam piang thuri lawe ko he atu tiang he ka khu pari cha khan aro azia rak thiam ding khan karan som na e Charlie Kirk ti mi he kan tampion ni nan thai chia di mi ka sa comment mi se ani hi US rama chun ma min thang ma pi ni thai mi se ai ani hi thongkala zu ko som kol kom thum in achok mi se e kom thogum kula kum nga September thla ni sha chun ama Utah athi na Utah state a hin a chun rong rang khana si chan se e ani he kom som tum kum khat me nau te si athi mi se e Charlie kha ke zarwanga da tu zan chana hin chan lakin kong he va chim ka du ti sia chun ani hi me nau te ase le nan thai che mi si a khan chun tu zan chana khan a thai a thar jong khan thai lo in hi kha jong kha chim kho ka van zom la e ani hi me nau te ase e Kika US rama hin abepi te tak mi party pani an ome chu Republican le Democratic Party ti khan se mahia hin ani hi conservative ase e conservative ti mi cho Republican Party le de khan se ma se ti kan ni conservative se e conservative asina long khan mi pi ni thai mi salo ani tampi mi pi ni kan thaina ron cha big cho minau te long thang den khan ai zuam e college siang in kipa kal in college siang cha he berwa ma chat ama ban tok ai apom lo mi ro na angai mi na he khan bia e ro debate to kha akal pi e college siang in kipa kal khin college siang cha he khan berwa na angai e adir mun se mi Khrihfa dir mun kha fakte khan adir pi ma chon chung khar ti mi cho nulapa nulava sar e pha ngai e ta khan US ram hi traditional value te Christian value kan kalpi ding se ti mi pumpai kha apom mi se le Khrihfa dir mun kha betak te in adir kam mi se minau na se na ma cha chun ani hi kum thong ni le kum hle ni a khan a turning point USA ti mi kha arak tir e maliwa khan turning 2000 kum thok kum hle ni a khan ni he kum hle ret long sari complete asia ani si a college akai ni ke na college a khan lu nak lo ka Harper College ti mi Illinois a khen lu nak den kha I team chang na de khan college kha thok na de khan college khan a chok than ya tu e turning point USA ti mi kha adir tu se le turning point USA adir na khe ama ikazona hin President Trump he dong khen man tla na se turning point USA turning point foundation ni antomite turning point action maliwa khan political action and civilian ni he maliu I bichim na an ngai liu man thlak se I turning point USA a hin athok hin kum hle te long sari le zero da athok te mi kha achim te ka US MP hi USA ke kan tlaw tuk chang
a Khrihfa nun zia za lo in kan nong tok chang ma chen US ram ni kan dir pi mi American ni kan dir pi mi kan nun phung kan zia za kan nun chan zia za ve de kha a rok tok chang ma cha chun kan kir than na haw ti mi de kha kan sham thok na kan kir than na haw ti kha adir pi ma cha a turning point USA ti khana te e makha kirpi kan dir mun kirpi khona deng US Khrihfa kan zia za le US American ni kan nak aram thok nak aram thoke kan nun pi mi aido mi kan nun chan zia za vial te kan kirpi khona dinga chon minau na kha am pi ti kan minau na sina khan kalen atu ban to kan rian atuan mi se ani he social media ke pa follow tampi ngai mi se millions and follow ngai mi se muchalong cho sala win ka tu turning point US athok ka te hin US rama te hin to begin President Trump kum thong hile kum nga thim na rak chu leu kan betak te khan President Trump cha long khan campaign rak to tu se abi kan kum thong kum kul thim than azong atwa kum thong ni kum kul kum nga zong kha betak te in President Trump Republican le cha khan betak te in menau na anlung na thlan i Republican Conservative team i le ankal i Christian value Khrihfa nun chan zia za khan kirthan na dinga khan betak te in aizom mi ase e thling da long khan kam ven chim te la e atua zaironga da mi hik tu atu hi atu convention man token college siang en ki ba kal in college siang hak chia ama bentuk in amulo mi muning dang pom ning dang pom mi nai khan debate to kan college siang na kan akal in atu ala ma mi se chuve ben token tu tan zonga hin ikazona Utah Valley University timi Provo University Provo timi Utah khwate Utah State e me Provo timi khwa ma khin Utah Valley University timi se me Utah Valley University timi Utah State e University angan po se le ma se te kam hi kazona hin voidang ato tom bentoken prove me wrong te e kapel na ke kapel na ke napel ko tia hong kong mu taru ti deuh khin challenge ten punte debate pun kan atu ban to khin atu mi khese ma ka khin voi dang jong kha atu peng mi se le tu tan jong he ma juta kan atu ban tong college singa che ama ban to mu na he mu lo mi pom dan ne pom lo mi nai khan debate to khan akal i chuwa chun atu ban to khin meithal in ka aton ka se mai thalang ka na video te por kho cho social media zonga khan tampi a join ko chang cha kan ka valla thor ti lai oi atui man thla van cho mi te cho ma khamai thalang ka hlan te po deuh ye lokhu kha ma za pi sin a pek na na leo te kha se e me hi zona hin keti bia chim tlom pal be hal na an to ane to leo te pola khan mai thal in 400 ke lam thla pi kha se la ma ke kem metal in an ka 200 yard an ti e lai chun lai cha chun achim ka thiam no na te khen lai hol chun ke bolung kun ni deng song ke bolung kron kun ni deng thlar song khin van kap mi ke se e aka te ga hen hong a khen e video na zo mini ka chun mu ko lai athi kha tampi chok e makan security poni moto an san e Uncle P next sezonga khan Uncle P atlom pala chon ama kama US President Donald Trump ne khan Charlie Kirk athi tia khan thong rak than la tu tianga hin athat tu kha ahod akap tu ti kha an thai kho to takri lo an zum mi na manu pani rong khan tlei na i an thla than an silo cha atul tianga khan ahod akap tu sasat city khan thai lo cha atu hi a akap tu cho an tlai kho ri lo I mi hi mai thalka aton avan thi bakin US pumpi cho avan hindi arwang cho ton ka chuman dokin minau te ase na te in minau te asi tlok in rian atwan kho cha minau long put tampi athlang tu se te ka US mi pini thaidi mi se President Trump cha long betak te in campaign atu si cha President Trump he zon nei niam te in ai thai mi an se chu cha US mi pini thaidi mi se politic lay tlampal te thong pangkar ko politic lay adoi pani chon he Charlie Kirk a thailo mi salo chutluk chon power ngai mi se President Trump ni
Mino tampi vo anga nak ruang zong he ma pa Charlie Kirk ren tron nak thong in the city ka hopo ni khan zoom ase chu cha chun ma athi na konga president tu ton le me US president Donald Trump se ahlani Bill Clinton heti president Obama te po ni khan athi nak ngai chepi nak cha long khan ko de until an ma le social media page wa khan chute chun US me pi ni athi nak hi appoint ya an ngai chepi na kha roi tu kep ni an lang tar chu chonga he athi ding se kauti apom mi ke mithalo zong chan tampi ve thiam thiam semen se lo tam deu ni khan chun he athi mi he ai chepina kha am vel lang tar che ole tu zana hin van zau deu si ti kudu mi chu ma pa hi zerwang da atha ant mai thalang ka ti mi te pol kha chu atla kap tu khan tlai ri lo cha khan thai kho salo na te in adir mun cha fiang pathian ni nuluwa kan sar nulupa kan sar nuluwa chungkhar sar e fa ngai ma chun US ram ma chun zalong te in umkal kho ma chun bichim de ke freedom of speech ti mi zalong te in bichim kho na ma chun US ram kan falate zong ke an umkal na zonga zalong te in him te in ana chole ngam ning se kan pong kam kan impa he zong nei niam te kan ummi kan impa zalong te kan kan kal kho ding se zalong su salawin atu bentoken siang an te pola siang an ni e zeza thalo te mi Khrihfa ni apam lo mi nulanu pala pa heti te po zalong token umkal ti te pol heti machon sengak chia na kha an thilunga khaban token Khrihfa he aikal mi zup na thalo pol chon piak pum phai kha betak ten adau tu ase chu cha zapin izum mi cha tu kap tu zong he adir mun adu lo tu asalai te khan sup se na te khan tawna ka chimen to kap tu an tlai lo ya kap tu ni zai sa sat ro ati kha an chim ri lo cha tu tiang chun khati zum nak long kha sri ai to an ka chimen to ken ani hi thlen nak a petak te in a rian atwa mi se le turning point di mi hi ju asa chon a pe pi ngai ngai turning point di mi hi ke lenta cha nak le zonga khanan chime ma chun US ram pi kal dan an chime chu chu zai da city sia chun turning point di mi chu uncle ke ta chu nak a bolong chui khe ko se kan ma kam vani fen adinga bolong a chui le khat le tim kha kol thum from khan an song jang na na te in pakhat khat thlen na am van to mi silo sile ke an game plan an thlen silo sile minong pakhat rong ai thlen heti pum phai ni ken ke pak te khan thil avan thlen le khat ta lai ni khan kol thum van champi na khan van chapi taina van mu na ke pakhat khat ke thlen na te mi ke van I thlen na te ke avan chim du mi si te ka US zonga hin kan e thlen haw ai thlen haw atu kal peng ning jo se kholo ti khan turning point ti mi ka USA ti khan min zong kam pe e an kal pi mi kha tampi turning point USA ti mi kha jo tampi kan chim lai lo e ani hi tampi Khrihfa mi a big ani hin tampi ke anzau thlami se Khrihfa asina kha betak te en ningzak lo in fak te in zaiben tok mi mai po khan adir ngi pingam tu se ma cha chun pastor tampi thong tha chim tampi nak in pathian ri atun deu tia khan zup mi se ma cha chun anma tu don tok in anun na aliam mi Khrihfa item mi nani an ngei achet nak azol deu hiti political party conservative timi republican zo an ngei cha ko semen se lo abik in betak ten akal pi dan he Khrihfa nun chan zia za he betak ten akal pi mi se ma cha chun tutena athi tika hin Khrihfa mi cha song zatlak nak tampi ase ti khan zom se e akal pi mi he abik and President Trump he mipi avan president I chu mi chu jo zong President Trump he alar de mi sitika President Trump alar ben token ami zong he President Trump ka atan I akal pining zong kha alar ti ka mi pi ni van thai khun na kha se na cha chun do tu tam pi ngai ben to khan do tu zul tu war tu kha tam pi ngai ve I tu ten athi nak ni hen zai da chu pi kho ti mi kha tlampal te vani ro ka du I chu chu USA hin I huat nak he atam akar ngai chang tu he abhikin khatalai ni at pom mi kha khatalai ni pom piak lo he ti phum phai
ma chun heti chim ko wa chun Republican lekha Democrat ni huat Democrat ka Republican ni huat voidang to na chun debate to ate idea kha an lung ummi an pomdan kha he an ro e taina kha ta khan mulaka debate khan kal to na se le tu ta na hin atu bandok en ani hi mi lung thin kha tampi a thlen kho mino lung thin tampi a thlen US Arian ton na ga hin US college thong thum le zruk lenga khin a ren ton tu an ngai ti kha thai kho se ma chon high school zonga ken high school thong khat lenga ken atu I turning point USA ni hin chapter di de minung ki angai na ma cha chon betak de US minau na Khrihfa se ko na te in Khrihfa zun chan zia za tak nok tong lo in Khrihfa am phung men simin ha kha anzum na afe do na denga betak ten ren ton tu se ma chon heti liberal ni an pom mi nula nu zong ti kho se pa le pa zong ti kho se ti pum phai ngak che te zong an du ning pau khan be khen no lang hai ti pum phai po zong ka betak te in siang ena at e ngak chen na sin na khan adik lo mi champion nak sia ti kin adau tu asi te ka minau na sin na betak te in rian atom mi ase e arian ton na ke muala ngai mi si upa cho upan se chang na te minau lung thin thleng tuwa betak te in siang in ke college university bi pol ke nikhin singak cha ke liberal te mi khat ke Khrihfa apfoina an chon Khrihfa nun chan zia za he ai kal ti azum de mi pol chon piak na kha an nam I khat mu ninga chon ama Charlie Kirk he ama pakhat long le turning point USA he makhan pi kha adau tu khat le in avan Khrihfa nun chan zia za avan dir kam tu an city kam mu kho se le US college le university a program bi up ki ase pi le ama Charlie Kirk he I se mi ban dokhen mu an se ma cha chon pral tha ti jong khan haponi khan Khrihfa ma chun conservative zum na angai mi te pol traditional value te mi ke alan lio pom ning te pol akal pi mi na ni hin betak ten an zo thlami se ma cha tu ban tok en huat na khatale tam te ka meithal BIE along slow khan tha nak te pol kha achwa president Trump li la long kha meithal kan an ka chate chuwen token adang te an ka mi te hi atampi an lar tok lo cha khan an lang tok lo le se congress atrom mi te po jong meithal ka nak te pon an tong na tum pai ka se ka atong mi shwai tu heti min ngai de po he conservative menung de on se ma se te ka atu ban token Charlie Kirk jong he an tha te ka US me pi ni tampi abikin dai na adu mi conservative zong batak tin anam lo ripuke tu liberal zong tam to anam lo mi alai phang dewa ommi menung na pol anlung re thai mi jo atu he civil war zong achok khomi se ti khase chu zeda city se chon conservative Charlie Kirk te pol president Trump te pol atan tu na ni hin an thin hang in liberal khatalai zum na apom mi na pol hi anmani meithal an ka na ban dokin meithal kha mang siro se pakhat khat mang in ka ave nak te khan sar in pakhat le pakhat irem lo le emu thiam lo khan civil war ti mi rampia ka dau nak le buina achhuak lai ti he am phan mi se chu achhuak lai lo ti kha how many chim kho so lo an thin hang President Trump se Charlie Kirk se macam Steve Scalia te pol atu House Republican Troy tu te pol haiti ke menong chimach atampi khatale jong chan vehicle semen se lo Troy tu hiti min ven ngai de umya chun Republican le ti mi conservative le menong po tu hi fa na anton lama tek hin na atan tu na ni hin an mai thal te pol analak ve an nam analak ve ya khan chon US a hin civil war achok khodi kha an lung re thai ngai chomi se chu chokla se ti kha ha phoni khan chon thlacham se ro du chasina te in chimok atha ti lo erong cho huat na kha atam du chang khatalai ni he an do nai an song a le mai thal hit ban to un pumpak fa na kha an cho pi lamang cha atu ban to thil muna hin a civil war te mi he befang he ke asa kholo ti khen chim atha lo ma cha chon roi tu kep ni hin
dai nak ding khe bian chimpo khen hip tu ban to khe boy nak khe itlong ithlin lo nak a hin meithal ke shriam le nam kam man no aslo te khan bia tampi khan chim chomi che se semen se lo to no chim to in an longa fak an longa fa chang te ka minong cho longa fa chon ro lo pi khan thil to ading kho mi khe tampi cha civil war ti mi befang he ton deuh chhun liu lo bang hrawng khan chun x ke Twitter na khan chun trending an tilate alarm mi bia phang pola khan civil war ti mi zong he top pa itel mi kharak se ma cha chun makha kha cho changla se ti kharo chen na chang e cho sele Charlie Kirk ke adomian tam to la ke mu pa zong an achim mi he tampi ka pom mi na ton acheu chu alwan deuh te ka mu mi zong chu ve le na te in atir mun a fe nak le atir pi mi atir e debate in akal e ama bentuk na pom lo mi na kha kal no in bia mic apek na e bia ro kho mi na kha upat ok tla mi se minung chu ta khana kal ok se debate etwa in a how idea da atha de ti khan kal ding ke apung se le tu ta na athi mi he apam ta tak ti khan karwa kema zong zarwang da mi pa kong him rang sa ko chu kan chim kan de ka US a ko mi lai mi kan tam tok ma te ka ma pa te pol an chim mi te pol he kan nun nak tiang ke akan thi khomi se political ke an kalpi dan he mana pol power ang te ka an zum mi ke congress ni ken policy zong kan an sar khomi se ka US om chong mi kan cha chun ma na pol he an be pi to ma cha chun kan van chim nak ke rawang se le US kan ma lai mi lila zong ne ma pa bi fang achim angai in ke anu nak ai thlang mi an ti zong khang kan thai ning se ma cha chon apsu chim mi kha ngai edu mi tampi lai mi zonga kan a big in Khrihfa dir mun kha fekten adir kam tu si cha te le ama tu ban token mai thalan ka leo thong ka thaya khan chon thi ram la se ti kha ka du ron cho media te zonga khan ka mu pa long mang abe chim long khe kai ma long ni ka ngai pa long mang ve te ka heti kan ngai pa long mang mi na menong khe chu am van ti lo ding mi khe ruwa khen a ke abaw ngai ding mi khe se ma cha chon atu ban token anun nak liam tiang in akal mi he cho ngai chiang ngai se atua man tlang lam mu ban token fa pani angai ta anu pi te jong se le atu ban token chungkhar anu le afanu le anu pi ni pa an ngai ti lo a va angai ti lo ma kha shum shim ka ngai chia se ruang ze ruanga atu asol na ta umma mi he pakhat mun kha khat lei he alung thlin lo mi zup nak aidan ruang ama itlukin ngak chia pani te ni kapa ti auding mi anu pi ni kawa ti auding mi he vlei chon an lak piak ti mi he cho ro a chon ngai chet lo ka tha lo ma chon Khrihfa simi cha shrim shrima chon betak te in pastor tampi evangelist tampi velte nak in Khrihfa dirmun fek te in a azum lo tu na sin adir kham mi achom pek khomi pathian nei thlo chwa mi se ti jong kha a afia mi si cha Khrihfa ma na cha shrim shrima chon sung tak na ka se chulong cho salo liberal te mi liberal na cha dong a song nak se ama ben to azum lo mi khatale zum nak na chang song nak se ron chu debate and to khoti lo anun lewa khan chun college akale debate and to te ka asong chan te jong asong chan te ka khatale athiam de mi ni amban el te ka khadla e ni point anga chan te tem te ka khatale jong ni khan andir mun kha me pisina khan chim nak nol angai chan ka se ba te ka an chim ve te ka tampi ni ama Charlie Kirk anzol lai semester mi cheu khat ni khata lai chim mi jong kha anzol ve thim chama chute ka liberal po jong he an song tok ti mi kha se le chuna khana song bi mi chu America ne mi nong he se America bi he song arwan chu US chu freedom of speech ti mi he ab pi de tak mi se ab pi tuk cha chun first amendment ti mi khan an chia mi se bills of rights first amendment se ma cha chun abi pi de tak mi si cha tu ban token speech the long term be chim kho na the long term ro na it ke el nak mun na atu ban dong tha don te ka US ni hin sung nak tampi angai aron cho US kan thai big nak US how pon ni du big nak cho
zalong ten chim na nor ngai na kan ngai di cha khan se chu cha chun atu ben to ka chim mi a alung tling lo mi ni atu ben an to mi slai ti mi kha chon zo ma se chu cha chun US America pi kha asong ti kho jong se asong big mi lam tu chu afanu te le anu pi hen se mi chu el ok tha lo mi se ngai changai ngai se atu ban tok US kan chang na ta ka US mi kan ma kan mi phun lai mi chin mi zo ne atu ban tok in ni tin te in kan nunnak news kan zo te po zong Charlie Kirk te po chalang pe min si te ka an lang te ai lo chu ban tok in azum nak bedak ten Khrihfa zum nak kalpi mi kha kalpi tu tu ban tok foi han ri lai lo semen selo anun chunga atwa mi vialte hi azul tu an tam dok abe chim angai men tam dok te ka ama ban tok in menung he cho an ra than lai an sar than te ko lai ti kha azum ase le atu nak man hin atu I conservative movement ti mi Khrihfa ka umdan Khrihfa nun chan zia za ti mi akal pi mi te pol hi atu nak manin athong chin chin chang lai ti kha zo ma se arwang cho an long fak lai ma chun khatta lei zong tang lo khatta lei zong tang lo mi zong ni hin hi thil ronga hin ama Charlie Kirk ni akal pi mi Christian value te mi te Khrihfa nun chan zia za ti mi conservative value te mi hi le hin ankal ti lai ti akhan mithiam tambi ni khan anzom arwang cho anni chu mur ka in andir mun kha amphuan I andir mun kha khatta lei kha lung rak e thial ding khan an som na chu lewa khatalai ni chun meithal ka hai ti nam so hai ti pum phai khan andir mun kha an lang tar ti khan bikhian angai ri lo mi akal lak mi na pol ni cha hin khatalai atu I conservative ti mi leya hin kal nak lam akwa chin chin E hi atwa sarnak he azup na akal pi mi achim mi pol he anun liu nak man in athong de ulai apum sa chu ti hlaman se lo akal pi mi he anun chunga he tia aizuam I akal pi mi hi chu atu nak hin athong de ulai US rampi shrim shrim he turning point ati mi chan chan khala chun kan kir haw di mi kha kan kir nak ta tak zong he ase khau ti mi de zong kha mithiam tampi ni khan ampur da mi se chu cha chun tu ban to kan ma season zong ni tlampal te chan val la in Charlie Kirk ti mi tu kan van mu mi anun na aliam mi chu Khrihfa ni songnak ngan pi se America from from dong mu songnak ase ma chon liberal pol cha zong songnak ase abikin akal tak mi achong khar cha from from chun ngai chet nak se song zat lak nak se US President Trump I anupi First Lady kan tin na US ni chun na ni chun okay an memory te pol long kha an falade sina chun aton bia long kha chang lai ama pum pak ti lai lo ti khan cha thial le ngai changai long kha se le atu ban token kan US rama ni political timi party pani Republican Democratic boy peng mi chung Republican lay attend to conservative value attend to Khrihfa mun attend to Charlie Kirk meithal ka in anun na aliam te ka hin atu ban tuk en chan pek te khan thil sining te kha tlampal te ga van chime adon na kha meithalang ka he na khong ase ti tampi thi tampi chwa cha se jong an kalpi anun na aliam ti kha thai se akap tu he an tlai khori na lo atu khoi ka dan ti khan thai lo le achan nak mun he Utah Valley University tim sila Utah state sila Utah he tlampal te chamlan chon US ram ahim big pol kho se ama Charlie Kirk le athim po jong ni hin Utah heben to mai thar ka kan tong la ti an zoom lai ka zoom lo kaima lila zone ni hin Utah okay mai thar ka atong ten ha se lo Utah he kalunga lunga mi pi lunga ning se lo ke California New York he ti song rang ke achang lai ti song rang ke zoom ni se rong cho Utah menong he US ram ma mi tha polen se midayan se ke ram stay a him mi I tell me se mateka tu bentoken ro lo nak big mun de a hin atu bentoken mai thalka aton ni anun na aliam nak mun hi se President Trump zong ni Charlie Kirk upat naka alan zong kha
giật châu tiếng kha nên thum lại thì khăn thọ thân ở tuổi tu ban tục in tu ban Charlie Kirk an tlom palte atom bia le athil sin kha kam van chim na se update tin ha ma chun tu ban to kam van thu than lai e chim na long kam van gai lai mai le achun atu ban to thil bp da mu te se adang tang te zonga ro nak te zong kha hi ka se sian YouTube a hin kam van chim long lai e ma chun Facebook a kan chun subscribe to mi cha long a khan kam van chia lamang te lai e ccn atu tiang thazang na kam pe na kan lom mai le video ka da tong te na lai